Okay, accessibility kami karoba with our program. Yung mga nalituwak sa atahangan naka-line in kayo na dyan recorder tayo iti audio. Isong sabali ito ulit na tayo recorder. Pero di Facebook Live okay, napintas iti audio na. So, kadoy lang tapo, tayo manang yun, Jun Seriala, sa kadoy dyan Mark Pastor, dito lang nga po programa. Yan, follow-on, adda kami manan, dito lang nga po 97.7 Sweet Radio. Santiago City, Nagsam 8. Kasta unay, iti samit na agad. Anak ko na, dito, mas message ba lang? Agor kata, Nag-text ni Odessa, kakunan na ni nag-text mo lang kanya. Oo, si ka lang timong basan. Sikatagi share nakpebet. Okay. Pati DJ groups. Okay, kuna na ni Odessa. Ano ka? Pakigreet man ni Jojo, ni Joronic, ni Jody. Kuna na. On the way kami to Musicland. Okay, good afternoon. Musicland. Oh, guess man natin. Guess ka man. May katuta, guess ka man. Malasan ko. Ayan, naparanda kita doon mga pangablaaw dito. Ayan ko na yan. Ayan, and from Jen Milano Fisher. Kuna na Manong June, ay bagal daw yun dito, Philippines, watching from Orange Country, California. Ayan, thank you. Ayan. Beautiful Sunday sa inyo kuya. Pagalit nga po ang mag-ina ko, si Mama Gina Shander at baby boy Asher. At pakiplay po yung perfect Ilocano song. Salamat po. From your Papa Herson, Licodin of Santiago. And G. Ventura ng Bangaldo Karuba, panati man ajay anak kong pabati ko na siguro ako dito panati. Pabati nga ay anak kong agsakit ni Denison dito Kapatuan. Awibuya ak mga kanyayo dito ay naksirok ti kayo dito ay Hong Kong ko na ako talagang maibos sa load mo dito basang ko. Anyway, once again good afternoon katigitay agkasangay apo sa jay 4 decade Hong Kong chapter ito tangka nito. Kan katigiti as amin nagbubuya kata kami. Kan. Ate mat insan ko to nga na agding dagayam. Ni Kuya Sherwin Estabilio. Naimbag nga pa nagdengdengig dita kada anting loleng ni Uncle nga Sosi. Yeah. Ni Kuya Sherwin kin ni Stanford. Ni Sina ka na, di Manila. Ganda ka dagiti karobe dita, Dante Morse, Uncle EJ. Yes, agpalain ka. Agpalain ka, bayaw EJ, umay ka dito, kumansyon. Naganda di ko na ni Abi. Ano ti favorite song na ni bayaw EJ? Matik ka mo. Aji sa Gold Digger, ti sa kakantana, di ba? Aji, agur ka, sino pa nagiging bingjing nga duwa na yan, ni Abi kin ni, ananagan na di, ni Eunice. Kadante Herle ni Uncle Elmer ni Mong ni Edward. Kanamin nga data puro 4 dan Nantilaos ngam. Telos nakaguran no di mga kablawan. Nantilaos nga Rodiraos. Nga rod may sabi nga sunata apo nga kahit kumot apo nga isagot kini ating ko nga Annabel request na ating kanya iti kalman kat good afternoon nagpapigsa kayo taapan tayo baggaw Antonio Martes. Ayan, batay sonata nga inkaman tika na nga mga gan ading ko Annabel. So, basang Annabel, good afternoon. Kan kasama kini tatay ken katit. So, amon nga dita. Okay. Natungpalan ti arapap ko ang mga sawa. Iti kapkap ne kag-alalapsat arong marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namsag nagmaris raban usipin na lambaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada. Pisang ti trahe nabuto ti bukot na ay nakalaplapana. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas to'y meti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkirang kusina ken selecta inkaman kalanga inkaman. Ay naglaing kaman. Oh, ha?
arapap ko ang mga asawa. Angem sa balimit din titurong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kendong uy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta. Inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natungpalan ti arapa ako amang asawa. Talon ti bunga ni ayan-ayat inan anu saklata. Siya kunti na maliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Gapuking ni ayat ay takdara kun iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman pay aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta. Inakman aklanga inakman ay naglaingakman. Okay, good afternoon, Sir Adonis Ariola. Thank you for watching. Nakita ka ko online. Kat, ano pa, dito mga mensahe sa ito'y palong? Kablawak man manong ni Mamaklaya ang nag-birthday di Biyernes. Sapay lang ko ma, taka... Natay, kablawan ni Apo, ano naman? Isuna, iti, nasal salon at kan naparabor pa nagbiag. Para kayo manong, happy birthday akan ta para kaniyana. Ayan. Blessed Sunday kada kayo dito ay Manong John ken ading GM kablawak man ni Darling ko Lorimel Milianes ngagdingdingeg ka na dito programa ya. Request ka man Jay Sabon. Thanks and more power. Jay Science of City Muñoz 9 Isiha. Hi, good afternoon Kuya June. Pabati man ti family Navarro. Ito Rizal is San Isidro. Request man Jay Sabon. Thank you. Okay, kaya na pa ni ating GN Miliano. Kung naman, ano pa ikablao man, tayo nasingpot, nagagakan na managtulong ang Kapitan Mi, di jay magaspak. Magaspak. Herona Tarlacan, pakibati na rin mga September birthday celebrant, familia ni Inang Fedi Miliado, family Magaspak, Herona Tarlac. Kuna naman dito. Ayan. So, that's it. And may sapay nga mensahe nagapo kini Apo Principality Pagrangayan, ni kumare ka Inocencia Cabote Marcelo, pay kablao man amin nga teachers, pupils, kan amin nga parents nga papaadal ti Pagrangayan Elementary School. Salamat ti diagibos nga suportada. Kasamot amin nga barangay officials and PTA officers. Ayan. Iti Pagrangayan Elementary School. Elementary. Ayan, damay nag-PM dito. Insan! Kablao man ni dati nga agar-aramid balay bayan ni Julian. Haha. Dati man Uncle Berting. Ano ni Fernando guys Jr. Dito Pagrangayan Ramon Isabela Incorporated and Manufacturing Corporation International Airport. Okay, agur ka naman makita na ito lyrics. Tabalong. Hindi makita. Ewan gaya, maji... Ako naman kita ka lang iti something... awan madi nga umabot. Okay, pabati nga po. Venel, pasgay mo natin Manong, kung na to'y... Manong Jun Ken, Manong JM, ubing siguro to'y. Kablaawa man, ato'y bagik nga, nagsakit tinakam nga puro ungat, ti maururay ko. Apay Manong Jun Ken, Manong JM, dakas naklauna yun aya, taduwa nga Manong... Ay, kanta andak man o niya ti may kanta para ti sakit tinakam. Kung na mo dito, Apo Diyos ko. Okay, nag-text pa ulit natin.
Odessa nag-text niya. Agur kata kita. Pagrit mo man mat amin na taga JTMS. Ha. May saam. Ha. Wala na. Okay, mga lakan to iti kwa payroll nga rod at ano mamay sa mi data payroll manipod ka ay okay. Da. Awan. Kanamat ni Ma'am Edsel Domingo. Para guys manjay antisuping ading no adapan nakabalin na. Para kadagiti pada nga teachers dito sa Santiago City. Thanks, God bless, and more power. Okay, that will be soon. Unaan tapay ito ti Uncle Berting. Ayan, apo talaga nga nakatuto ti agte-text kanya. Damdaman to. Okay, nga tayo ang Uncle Berting para kadagiti manalon na po. Yan, nga insaltana. Manan, ulitin, insaltana iti kabibiyag na. Tapos na ang mapaadal na dagiti anak na. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sa agiwayway itinuangan. Nagagat ni Uncle Berting, nataripato iti dingwet, pagulidan naskan atuladan. Awan kaniyan at banog, inal daw lagta asumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakaradkad lagta, uray adasa gubanit na, agpastor no ang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat na rumang ay pa nagbiyagen. Nunalpas tiraraapan, agbirok man ti panggadanan, ala tiro ta dandanin pa nagaapitan. Ngemapaitan naliday ta abagam nalupay, iti na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam na pampakit di nakiinuman, ngam ko na sumulitak no next krapeng. Sumarunua panagtatalon, raep kan sikak kat ngimaton, doble pa'y presyo matan ti abonon. Awang pa'y kat danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di nan sama sakan, tadi makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasak at nang asawang. Nagragsak ti pakasar na, balsa dito'y balsa dita, ngem nalako nanday may isang ektarya. Anyang arod! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat nuti malaman, anyang arigat di matlaro mang ayen. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayan at pagatasen, alatiro matlaw alo makayan. At may sa amalom nakita ni Uncle Berting, nakatugaw at pagkape na kamulang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awan pa'y katkengkwan at mang taripaton. Parbangon no agriin, napanagugut iti kamutin, idi sumangpat si malidukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranadaan na panbimbisita. Dakkel nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget imaladaken kuwana. At danin hiniero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat obrana. Anyang ata! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat nuti malaman, pindaen at anak na apasyaran. Nalako ng di dagdagana, tapi nagpaadal na, ngelitan mansyon ng di balay na. Sika ngay karuba among kag isuna, ni Uncle Berting tatang kay isuna. Aramidan nati amin kag
tatay nga anak na agsubalit tay kung mamat kang kuana agsubalit tay kung mamat kang kuana mangsa anak dito nga kanta awanti na nana kasla Uncle Berting wala nga po iti karakteristik dito nga kanta talaga mga pumanok ka o kadita okay tamagan ka ang balong kasano mo ti panagsubalit mo kini Uncle Berting pwede nagawan nga tatay how do you pay him how did you kung nagaya man na taawa mo't isunan kasi anong nga naiparang mo at iti panagayat mo keng kuwana nakalpasak siguro ti pirmi nga nagragsak iso na nga nakita kat aji 4 decade duo nabuo ti 4 decade duo nga mangmangag na dagiti kan kantata ti when and no the programa when mga go lalo no dagiti kasaran nga pagdardarayan nga kanta puro kantayo mo ti pagpatugtog ta jay kayay naragsak iso na so in that way nasa toy atay radyo programa ta ti radyo kaya na launa na jayan na kindayan no kadyayan on na di radyo kita man okay anyway wherever he is right now I'm sure he is happy so Manong Judy apo medyo madinsa tiri apa ayat na nalagi ko okay that's Uncle Berting the magic of Uncle Berting so kadagiti anak apo nga medyo napintas mo ti pagbiag na ati biag na itatan na tumalyaw kayo hanga DJ apo gapo ta masabal nito ti kwarta ka lang at kwarta and then if you have time kasla kasi launa ti kuan kay istorya Uncle Berting at kay pinutar mo kanta kasi nakasiyay ado ti kasta nga tatang actually hangkumot ikiklaim nga kastaak pero as a father dahil ti talaga nga responsibilidad mo itid mo amin so kadagitay malalaki dita nga malalaki talang nga masasao but then handa mo maitid iti pagrabangan da iti pamilya dapat iti panawan di ba find ways hanga dati awan ka awan latan haan mabalin kayo abog remedyo dita balin kayo hold up kadagtakaw na talaga nagalas bigla nga binawi ka na joke lang I mean nagado ti mabalin nga panggadan you see the OFWs awan mo ti mabalin da pagkakitaan ito Pilipinas but then later right when napimanaw da tapno lang matada apo iti pagrabangan da ako na talaga mga medyo nakastan ada pa jay isalda dati taltalon da pag placement fee yes tapno lang maadaan dati ko anyway kung naman ko nga Gina siguro no balad lang ti melody na dita ading muna sakit tinakom dita Uncle Berting well kahit garamit ka no akmo ti kanta nga pang working mom adu mo ti kastan anyway giti live da giti sige basak to yan okay go ahead Kablawan man dagitay kakabagyak kita kawayan Isabela Corpus family thank you from Marcelo Corpus of Palawi Island Marcelo Corpus hello po, good afternoon DJ watching from South Korea from Benny Tabog. Karamihan ti Sonia Castillo stickers with matching puso-puso iti matana. Nembang ka malamyo mga idol watching from Hong Kong from Miriam Constantino. Hello Manong June ken Manong JM Waimbag Aldaw you watching from Riyadh from Bon Guzman. Good luck amin kadagiti basketball teams. Nagsasalisal dito Kapatuan may sa iti Ramon nga nag-entry intayog buya ti parada tata from Kuya Joseph agtarap iti Kapatuan wala nag-entry peso ti kwa ti Ramon ti basketball Manong June request komantay Oklahoma thanks from Bon Guzman wow kanaman ni Angeline Aguda hello po sa inyo dyan sa studio mga sir from Gina Kalimlim kanaman ni natay Sen Lam kanaman Syarong rin request man idol sakripisyo ti songbat ti arapa ako digital launan hi mga idol listening from Kuwait kablawag man ti family Escabico Valdez Sangaribo Antonio Cabalteja Coloma Juan Torralba Suriben thanks mga idol request komantay anusak from JM Valdez
Nga rod, may Oy, sapay. Gurka. Ni Ma'am Lani Salcedo. Okay. Yeah. Hi, FDD. Please greet your kanakan Jepoy. One, birthday na tatagaya ni Jepoy. Who is now residing at Melbourne, Australia, Okay, ha? with his wife Karina and daughter Yuna Kite. On the occasion of his birthday today, likewise to Tina Acosta, who is also celebrating her birthday today. Thank you and more power, FDD. From Ma'am Lani Salcedo, iti HR Office. Ito si officer may apo DJ. HR officer. Human Resource Officer. Yeah. Oh, siguro gisa. Hello, Kuya Jun and Jem, watching from Kuwait. From Lenda Pasyon. Oh. Iti Villa Carmen ata, taga Villa Carmen. Hello, Bob Barok. Naimbaga malami watching from California, from Tessie Golyaba. May ninang. Hello, ninang Tessie Golyaba. Kakaisun na nga ninang Kutibunyag. Ayan, thank you so much for watching, ninang. Agor ka tasagutan taman ti sunatan ni amuti amo nga kadaanan ng Ilocano. Ta siyempre, ako ka. Kita tatil ka na. Well, thank you so much, ninang, for watching. Apo, nakita mo lang ang bubuhay. So, nangarod, may isang sunata nga amok nga mangtad ti isam kada kayo itatang kanito. Ayan, this is Isam. Di ba for yan? Oo nga pala na nga. Ito ito eh. Umisam tayo amin. For my ninang Tessie Golyaba. Isang mapakabiyagak pangmumuray dagito'y matak. Taisot makaalgas mangliwliwat to'y gaunggak. Isang maduti sawen na ada isang mamakagura. Ada isang maray awen na ka. Ada isang pamagustukan ka. Uray ada amin kanyak arigat. Uray pa'y nuak pupung tutak. Uray pa'y nuwag paspasong ludak. Nuwas man nakrik nakmapagmayat. Isem, isem, umisem ka man biyak ko. Lawlawagam ang tuy barukong ko. Taisem mo, isot mangay ayu. Day tuy pusok naknuan tilindo. Idol, ay kan tayo man jay. Ay, sadot, bumangon ka. Para kin ni Ronel Baya. Ano eh? Apo. Yun nila tain message nun. I-public na pa yung asado na yung tao. Kasi kangay nga ta. Isang mapakabiyagak pangmumuray dagito'y matak. Taisot makaagas mangliwliwat to'y gaunggak. Isang maduti sawen na ada isang mamakagura. Ada isang maray awen na ka. Ada isang pamagustukin ka. Uray ada amin kanyak arigat. Uray pa'y nuak pupung tutak. Uray pa'y luwag paspasong ludak. Nuwas man nakrik nagmapagmayat. Isem, isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagam ang tuy barukong ko. Taisem mo, isot mangay ayu. Day tuy pusok naknuan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagam ang tuy barukong ko. Taisem mo, isot mangay ayu. Day tuy pusok naknuan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko. Lawlawagam ang tuy barukong ko. Taisem mo, isot mangay ayu. Day tuy pusok naknuan tilindo. That's it. Okay. Medyo nakiktutak na. Bubuya mo ni Ninang. Nga no, kung ano na ba dito ay kablaawan manong ti family Duldulaw, ti Jay Luna Santiago, kung ronaan kini Robert Duldulaw. Pakik-play man yung song Maulawak Mildred. Kung ano to, may sapay nga sa
Manong kablawan man ti membro iti takusa. Takot sa asawa dito yung sinili. Ha? Kantahin niyo man iti Congresswoman Catherine. Apo tayo tapos request iti Congresswoman Basama Catherine. tele, ne, mutay. Ah. Tinan. Da. Yoy, okay. Request man ni Jojo di Arapaap asidigan ti eleksyon nagadon ti agkam-kampanya. Okay, request coming from Binibining Pilipinas International. Odessa Sariales David Pasyon. Hi, Kuya June and Kuya JM. Nagliday ka nga nagbasa. Pabati nga po lahat ng mga taga-pakinig ng 97.7 Sweet Radio at condolence ko na po kay Kuya Melvin Burquillo. Ano nangyari? Kapalay nga po yung balse ni Tatang. Ano naman? Prince, halika nga dito. Prince, ipaliwanag mo nga itong aming nabasa dito. Hindi Oo nga. namin alam to. Prince. Wala si Prince. Busy. Okay, may. Ayan na si Prince. What happened to ka, Melvin? Basahin mo. Hindi namin alam actually. We are shocked. Ayan, kung ano tinikabsat ng Adele ni Abalayan. Ha? Wala namang alam tong kasama natin dito. Baka naman nululoko yun. Oo nga. Oo. Okay, Anyway, ganyan kung totoo man po, maraming salamat at sana po mabigyan nyo kami ng konting idea kung ano talaga ang nangyari kay Camelvin. We are not informed. Ayan, kung nanikabsat ng Adele, pakibati nga ulit daw ng happy birthday si Ka Dorman Olivar. Di daw niya narinig kanina. Okay, salamat ulit. So once again, happy birthday kang Kabsat Dorman Oliver of Oscaris, Ramon Isabela of Ramon National High School, Ramon Isabela 3319 Philippines. And of course, advance happy birthday kang for our next year. Ayan. Oo, syakti ka una-unaanan nga agbati kang mang bati mang kablao for your next year. Advance happy birthday. Okay, Ngayon, as requested by Odessa and Jojo. Ano yan? Agur katakitan tanda jay. Sige, basak pa lang. Pare insan, pagritman da kita pukpukan ti pagdamara ton pakasar ni Uncle Berneng. Isuda ni Mamak Butog, Kulot, Ambot, Sianong, Kismi, Ago, Dagol, JR, ni Benji ato. Insan, pare man jay, bukal. Insan, thanks. No, poraw jay bukal. Tamba. Ada ti laok na nga liris nga man. Di mabalin nga ikanta. Karon, as requested by Odessa. Okay. And Jojo. Nagbayag ang mga kinedikan. Korkata, i-pass forward. Dito yan. Para kata kita upcoming candidates. No siyaktot mapagasatan, may kantakem, inak aywanan, kawes ngayon kay impabulot, ketjak tukulos, amulitan. Amin tungay nakmasabat, uray sa iro, inak iseman, no siyaktot mapagasatan. No siyaktot ag kapitan, kapyaken talna kang runaan. Amin to abutaan, pendaek apag pandangguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. No siyaktot ag kapitan. Ito yan. No ag kagawad ag tiili, jakto ag lemeng, no dasa nga ili. No agtanto ag kasapulan, si dadaanak nga ag serbi. Jakto pulos nga ag ganar, taipa ay konto ti umili. No agkagawadak itiili. No mayor ti pagbanagak, no daparabor agiwarasa. Jakam den ti pirpirak, tati kayat ko makapagserbiak. Dagiti an anek ekti, ubing lakay ket mapatgak. No mayor tot pagbanagak. No gobernador akton, amin adalan ket masiminton. Amin to pagbasaan, pati kolehiyo, libren to tuition. Libren ton ti ospital, no di maagasan, pati pay tabon. No gobernador akton. No
May sa akton na presidente, amin abanag ton kit libre. Patin ko eroplano, pati pa'y barko, awan ti flete. Libreng tunti agbalay, pati danom, pati kuryente. Ano may sa akton na presidente. Pod nula unay apong as early as now, adun ti makikita mi kada kita post ita. Doing good things like this, like that. Ako nagsapala unay apong. But after election, we wanna see you, the real you. Oh. Ay nangem daksang gasat, awan diplomat, awan nagadalak. Awan ti maikarig, amin abanag ket arapaap. Omnon amagmagnak, agron ronda ak tiyag patpatnag. Barangay tanod nagdas alag. Barangay tanod nagdas alag. Abo dahil nga sunatan may hamit nga mga ibabaapo iti kinatawad iti parang kitanod iti ikami iti talmag dita kada day panagserbina afterwards nga haman iso nga nagbalin apo nga kapitan sanggun yung bayan member mayor gobernador congressman or whatever wari no tayo isuna ipapakita na matapong agron ronda isuna tiyak papanak kaya nasawan wari niya man nga estado miti biyaga makapagserbi ka ti unik ti barangay di ka di barangay chief tanod John Mark Pastor. Blessed Sunday kada kayo. Dito manong John kani ading GM kablawak man ni Darling Colorimel Millanes nga agdingdingag kanayon dita programa yo. Guys ko man Sabon, thanks and more power. JJ of Zion City of Muñoz, Nueva Ecija. Po nagadula una iti text Yoy, message. oy nanonood si ko na Kapitan Cardenas oh. Of Good afternoon, Kapitan Dennis Cardenas of Calao. Anya nga Calao. Dito ba? East? Diyan mo. Sa may Baptista Village. Hindi ka mo. Basta doon, Calao. Good afternoon. Apo man iran-ran na pa apo nga nagbuya ka. Diyan ti kantaming Napol 1 Arapa-Apas requested by attorney Odessa David. Good PM Karo ba pagdiknan po mga kasama ko dito sa apartment na sina Timothy, James, Myth, Popoy Baltasar ng Tupacs, Jones, Isabella at sa kanyang pinakamamahal na papa, Kagawad Jefferson Piring Baltasar. Ganon din po kay Ernesto John MacLeod Jr. at ang kanyang poging Unico. Unico no English. Unico Iho. Yeah, Unico Iho. Iti no English Spanish ko kay Jay ko madito na si Yoyan Raiko MacLeod ken tinataraki nga gayami ni John Alex Tagiam of Masaya Norte San Agustin Isabela Agiyaman Karuba okay din pagano si Asin no iso na apohan niyo lipatan ka di nga ikabil iti ending iti text yo toy Kim Ablao Dr. Jefferson Pastor kasi tagas din Hello. Bag nga malam yung Kuya Jun, bati man ni Rodel Acosta tayo nakaturog, pailang, ken siya nga, agdingdingag nak, tamay nga kantayo Kuya Jun. At pakantaman, dati kanta nga na ulawaksan, Mildred, ken tay kantayo nga dalayap. Thanks Kuya Jun, it's me Jason Agustin from Dakamay Jones, Isabela. Ken, at damit tumawag kanya man, edisel po. Kanaman ni Marites Marquez. Hello mga idol, blessed Sunday. Hi, still watching from Riyadh from Aubrey Villanueva. I'm still here watching you both from Ida Clinton. Yeah, thank you so much for keeping us your company up to this moment. Ayan, and here's another greetings. Apo nini nang ngalani, di pa lang mo text lang, di pag-textan na pa, nga ta number. Number mo kanya ninang. Okay, here's a message from my ninang EJ Washington. Watching from Washington, from Quezon City. Good PM June and JM watching from Quezon City. June, request song ni Ninong Model Mar, that Miss Amang Berting ko na okay, nakantamin na ninang. Kita taman ti may saping sunatang isagot ta kininong siguro importante nga kuha na data nga ibaga na data. Kablawak man ti family Sabado dita Cordon Isabela kuna ni Senlam Sharong rin. Nagnaga na ya. Hello mga idol watching from Bahrain, Jayman 7C mga idol from Hazel Love. Blessed Sunday mga idol para kasi man jay
sakripisyo ken kablaw man dagiti Mina family nga taga Alaminos from Jude's Mina. Ayan. Ngarod, kadagiti nahilig apo nga agayam. Tiunig titaltalunan. May isang Ilocano folk song apo ti income isagot. Kinininong Delmarta. Among umisa-misunan ng mga ganadati nga kadaanan apo nga kansyon. Ayan. Intanen, jay kata altalunan, intag puros dumduma amakan, adu kita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuam unay, siyak tutumuli, tapno pilyektung, dagiti bunga, ken kay sagot ko tangamin musika ti pagpaayan na kasayaatan purusek para ken ka. Intanen, jay katal-talunan, inta agpuros, dumduma amakan, adu akita ken masaramsam, ibagam no anya, ti magustuam unay, siyak tutumali, tapno pilyektung, dagiti bunga, ken kay sagot ko tangamin musika ti pagpaayan na kasayaatan purusek para ken ka kasayaatan purusek para ken ka. Iti kagid na tayo tinga sunata iti bingan kita di leron-leron sinta. Nakapsot lawan na kagaya mo to. Diyan. Atoy, na permingin pakapsot mo kasta, slaw mga gaya. Diyan, wana tako dito, nagbaling nga bed nga talaga. Okay, good afternoon mga idol. Talagang nakaabang ako sa inyo kapag linggo. Maalis na naman ang pagkakainip ko dito sa house. Greet ko nga po ang mga kumpare ko na si Liit, Ebreo, and family ng Divisoria, Santiago City. Ang kapatid ko na si Nene Paine, ng Nara, si Lumeng Pascua and family. It's me, Imelda ng San Jose City, Nueva Ecija. Thanks mga idol. Ingat palagi. More power. Ayan. At gusto nyo marinig yung maulaw. But it's two. Ikanta na po kanina. Okay. Pa-shoutout mga karuba. Ni Irish Magaway. Cristo iti Benito Solive. Hello Sir June and JM. Pakikumusta dakman kada Mother Earth ko. Missing them all. From Isa Jane Olaya. Ayan. Good PM Kuya JM and Kuya June. Pagritman dito San Miguel Ramon. Mga magbuy-buya dito programa dito ay Arubayan. Salamat and more power to your program. Para kasi manjay agin umal from Aprilis Gahasa. Kanamit ni Auntie Mary Jane de la Cruz. Naimbag nga malam tayo amin karubas. Kablawak man to'y bagbagik. Tawon mo ten makalagip. Kanyak. Nako na rigat-rigas ta ako. Diyos ko. Pakiplay man tayo si Siwit Manong. Agyaman na God bless and more power. From? Di rin ba nga? Auntie Mary Jane. Okay. Tapos ni Kanakam. Nga Bigoy. Bok, bagis. Wala na yung bagang malam yun ni Uncle. Dengdenggan. Kayo to'y logan. Kansyon na nyo man tayo si Siwit. Tumurong nakjay arwas. Sundok man ni bakat kon tamailiwak kanyanan. Magiging ka. Kablawak mo ten. Damamang ko jay pwesto na. Dita Ramon. Agiyaman na bagis. Kaya na yun. Gerald de la Cruz. Yes, kaya hello ka na kan June and JM. Kablaawang kanuman amin dita na imbag nga pangal daw yu. Kablaaw met ni Antinati Padillo Pastor. Kablaaw nagapukin ni Antim nga SP Padillo Pasyon. Oy! Sa
Sa dinukutian na tayo ta. Dakata si Mandela. Ayan. Okay nga ron. As requested, datay Sisiwit. sisiwit. Okay, kit sa line up, lagi ti makabael. Nagbaya nga buya intisalan na rin. Awat kun dinukmaat unka ay ayamat intaro taamaat sisiwit una ata nukat kamanyo to kayan na imayo iso nga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa borboron ko. Sumura ko ginampaamo Ore lapi martak kano ti taray ni kwa, bigoy. Ayan. Thank you ulit ko na. Kita man, lagi di kanan ka. Dumdum mo na. Ha. Desa, Jojo, Bigoy. I love you all. Imoy ko binisita, igaw di subot na. Nangitlog si Dua, maamaan siya. Nupion niyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maogoman nyo sa tuon sisiwit ko. Pauna yan. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa borboron ko. Sumurad noog komanyo tasa ko
Okay, 7 minutos lang nga nabuti na pabatin. Kasagbayan di alas 2 malam. Ket kadoy la tapo dati manong yung nga June together with John Mark. Dili lang nga po samitan nga radio station tentayat Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Ket ulit na apo iti agawis kada kayong ito no 15 ting kampa nag-perform sa Jay Lazaret Family Hall di Ramon para iti na Santo na Misa iti panang celebrate iti 50th anniversary iti umay apo ni Our Lady of Lazaret sa Jay Ramon. And as dita kami apo di napili nga ag-perform dita so millennial lagi di areglo nga naramid ko kada kita sunsonata ay sampulan tamang kayang balong atay man Lamp of God in our version kita taman no mabalindan nga isabak dagiti nga barbaro nga kansyonen. Sumro manan te Agong mon. Dato tirigat tinalawang nga agong no danalawang nga agong dato agong mo nga tanti may sakat dagiti kalawaan masagrap na amin nga di man. Okay, Inaano kita, ha? Inaano kita ha? Paano? Singhot ka ng singhot, kakasila kong kumpot. Makati ha? Okay nga rod, as naibagak na tayo sampuran taman ti Lamp of God, iti version ta. Taano mamuan di kiti listeners, naglado ka di kiti taramon, no? Apay nga, masapol nga umatendar da. Ayan, millennial. Bakit gano'n? Agor ka, pinito na di eko nga min Wala, hindi ko pinindo. Ikaw nga gumagalaw dyan Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, Lamb of God. You take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Okay, taon na lang tayo yung apo nun yung nagdi klase. Iti areglong kami inaramid para iti mas. Ito no, alas 4 apo, Sabado, iti jay Lazaret Family Hall. Ngarod, agsubli kami apo, kalpasan ti sa magmono nga palagi, pahang kayo, agyak akar, itarado yo, ta, nay, mapukaw kami no kwan. Okay, ngarod!